Taito TV Weigwe Wimusi kihumo kia niniku gukore wambiririe family yanyu ri ni arongoragiria ngaingi ni mundu wari wa mehianano ni mundu wehokete Jehova ni hari ahanaga atia ucio wambiririe family yo. That is the guka. Now we come to the jiwe. Ihiga mwashuhirio ha. This is your father. Okay. Ihiga ne guka. Kware ne guka. The eta watia. Newe founder wa family yo yani. Niyo mugaga barea. Barea mugwero barea maina usio. The miners yes you magwetagwo the kangethes. You understand? Yes. Atsio. That is number one. Now we come to the jiwe. Muri chongwa kwa jiwe. Ihigarire kware mahiga nona gikware no kina mahiga tukwereiro kuri rehotho kuri you know. Yes. So nyinyi mumetolewa kwa jiwe lipi? Lile ngumu ama lile rahisi? Are we together? Yes. Then after that ukishajua jiwe lenda baba yenyu, you are able to trace your father. You are able to trace your father. Heka uduroraga baba wito ndakurire agika ndakurire o akinyuaga thigara o akihuraga mami nginya thaa ici na miaka iri enayo na no ahuraga mami. You understand that? Heka udura trace that is hiyo ni jiwe. Okay. Mahali umechongwa wehechoetio kuma kuri muthuri ucio. Are we together? Yes. Now we come to neirima kwa shimo lipi? What is shimo? Shimo is that what is the belief of that? Okay. What is the belief? Mweteketie kwa family cheteketie no ginya wajikinge na mithaiga. Kuri andu meteketie uguo, kuri andu meteketie Ngai. Kuri andu meteketie uhoro uria wama. You understand that? Yes. So ugithie kuhurana na kiria gikwanyu ri. Now you have the understand. That is why God is saying, angalieni hapa nyinyi mnaotafuta haki. Githweli kiuga nyinyi mnaotafuta ukombozi. Mnaotafuta ukombozi. Murasharia gukuru. Gukuru tondu wi mwega, you are a wife material, you are a husband material, wi na kio, wi na maundu mega. No maundu maria makugomagira ni maria moru. Kila mambo yote mabaya inafanyaga testing na wewe. Hey. Kila siku kwanyu kuika udu gataumaga. Kaudu keho wakaona na mamu wanyu. Kena shosho ni ali nako. Na we nako na we waga ali warora your daughter unaona hiyo kuna venye hii. So these are the things that people should understand. Na ahonoki ndikometa ahonoki tondu muhonoki ni mundu ureigua, muhonoki ni mundu ciarĩtwo na roho wa Jesu na thakame ya Jesu. No mukristiano ni mundu witikitie ni kuri Ngai but ajazaliwa katika roho ya Bwana. That is why ukoraga ni arogi meiyurite kanitha ni meitu me hau no maratongoria kanitha muhunjia wao ni muitu yani everything. Riu acio ni a Kristiano. I'm not talking about that. Yeah. In fact, you get horo wa Bible yaragia horo wa a believer, a born again believer. Nikodemo eriwo uciarwo ringi na mai na roho. Are we together? So if you are not born again, you cannot understand what I'm saying because you need the spirit of Jesus to understand what I'm saying. True. Magogona mwaga komomoro. No ya Kristiano marehagira thina. Tondu kigogona gitimomoragwo na kanua. Kimomoragwo na igogona. Yani na dhabihu. So they don't want to give that dhabihu. The sacrifice. The sacrifice. Yes. But matanga ataenda. Sana. Matanga ni guthina igwe niene ni guthika tata na ithandu kuria 50. Niene ni guthika my cousin niene ni gwika niene ni guruta hash ngari yo yake. Na ni mbeca nyingi muno. Ona ni kuri weraga andu mwacanga mwamenya ni cigana ri riu ni nani ni go I will top up na ni ngurikia. But madhabahu yake hawezi vunja. Ndagitikira ngoma cie thiini wake ikumwira ni biashara andu mewira. You understand? Yes. That's the language of the devil. It is true. Are we together? And ugienda kumenya
wina roho wa Jesu na nduri mukristiano. Kuna tofauti ya born again believer and a Christian. Those are two different things. Okay. And the people don't understand this. Okay. If you want to know that you have the spirit of Jesus, Yesu alisema wali wanaonipinga hata kama wanaonekana ni wa kwangu, sio wa kwangu. Oh. Anybody who is against the word of God is not of God. Amen. No matter how much you will try to polish 1, 2, 3, Yes. you are not of God. You understand? Yeah. Mtu wa Mungu anafanyaga hivi. You go where Jesus says. Jesu akiugagera haha ndukwambia kumwira riu hana ni TV ngogera ku nioi. Jesus is omnipresent. Is no aramenya uria guthondeka ogere. Wow. You understand? Yes. So kindu kia mbere nigetha tondu ni njui mathia ihenya. Number 1, kindu kia mbere no nginya wiyurie what is the cause? Niki gitumaga twaiga biacara tukinyaga haha tukagwa. Niki gitumaga twakinya haha uguo andu gwitu mahikaga miaka 10 makoima. Thaici turaria nawe ni kuri andu maradora haha. And there is one thing they have in common. Mari hende mahikite. Yes. Mari na micii mandikaga nginya iritu wa wira. Muthenya wa umuthi uyu mandikitwo wira. Mucii ni wathirire no wahagaranire riu arutaga wira okoti kwa ng'ombe andikitwo kundu nyumba na kungi andikitwo ni kairitu kanini muno kaigana mwari. Wanyita mucii ni wathirire niki kiu gia kurutire gwaku ni roho gani hiyo ilikutoa kwako? Madhabahu kigogona gia kwanyu waga gukimomora ona tuikau no gigakuikathi. You will go down. True. And this is a gospel that people don't want. Andu medikuici marenda kindu gitagwo prophecy. Prophesy on a day live TikTok. Andu mokaga makajira mtumishi nitabirie. And Jesus never said that we go to the world and prophesy. He said go and preach the true gospel and muwafungue na muanze na nyumba ya Israeli. Who are the nyumba ya Israeli? Andu acio metiketie Ngai no niohe wanamwamini Mungu lakini wamefungwa. Sasa wafunguliwe na deliverance yendagia na hakiri na roho. Ukafujiri uhoro wama ukawaigua ngoro yaku ukambiriria tondu aria uiguaga ni ahete mugate ngihinguka maitho. People don't know. Andu maturaga kanitha na nikio rona makanitha maturite na kindu gitagwo mirimu. People are dying with sickness. True. Ni jiguaga ruo and jiguaga ruo muno because you purport to know God but you don't have God. Ndumui umui na kanua na Jesu ni augire majitaga mwathani na kanua no ngoro ciao magongona mareme thiini wao ti makwa. You understand? Yeah. So you ask yourself what is the cause? Oh, amen. Ni nini? Warikia what is the cause? Ucoke umenye kaundu kamwe when your life is in bondage. No matter how much money you have, you are in bondage. We ukomboini onagiai migunda onagiai ngari nikio maragia ngari kamoraga ngari nene uguo kaigwa Ngai mwanake wa ng'ania nyina ng'ania family ng'ania irakuire ndironire andu mumite murimo ati after 40 years magoka gukwate ku celebrate they died. Niki magongona maku makwanyu ngoma ndigakugirio thikanitha ona ndigakugiria ndikuci gwithio micirehetwo ni ngoma irathiomo ni everybody na andu meciragia ramashata laboraba icio ni thiomi. The devil will allow you to do everything you think it is godly. Ni egukurekereria wike maundu macio but hakuna mahali unaenda ngoma agakuraga once. Muthenya umwe tu ugokera uguo igwe fulani is normal. True. Fulani is normal urie niki ati athire gukira bara agia niki kiratuma andu makiuma ruracio ukaigwa ni mekire ajali magakua maga gukua ukaigwa mundu ni unikire maguru because magongona kou mumari you are doing the right thing the wrong way. Okay. Muthire mumeenda kutafuta kuracia. Yes. Na kuracia ine kou niko kwi yundu na maundu niko kwi ngoma cia family niko kwi beliefs cia family iria Ngai atendete wewe wa Ngai
no wathi kurongoria magongona mangi. So ugioka farari ngoma ulimwengu wa roho ri nduhenanagio. You cannot lie in the spiritual realm. All right. And there is no forgiveness in spiritual realm. Okay. Ukikosea you die. Anania na Safira Imano gukwa. they died. Yeah. Naonyita. So wakati wewe umefungwa, uzao wako umefungwa. Nitiraga andu atiriri. O muthenya, ona muthenya nyuma TikTok live. Okay. Na ndamera ni ndiroka guko. Okay. Let me tell you something. When you are bound, Yes. makindu giaku yothe ni kiohe. Life is spiritual, maisha ni roho. Niguo. Kirathimo gikiragwo roho-ini waku. Kirumi gikiragwo roho-ini waku. So when they take your spirit, ntagirathi ino. Niguo. Eno girathi is your spirit. Okay. Are we together? Yes. So this water is your blessings, is your everything. So when they take this glass, they have taken everything. So ugutigirwo ki mwiri soni kairetu karia gathaka present oria but you are not living your life. No ke body ke hogia. Body yotio soni tumanake. No roho wa soni gwe kundu hingeirwo. Wow. Sade mutumio mudahoire ajiri ndamuriri urotaga atia. Ajiri ndotaga njohetwo ni nyoka. Alafu garota hingeirwo nyumba na ndirahota kuma. What is that? Mundu ucio wa murora ni muhinyiririku. Riu ta imagine urotaga oguo. Na njira ĩmwe ya kumenya we nduri na nyota. Njia moja ya kujua wewe umerogwa na umefungwa, wewe ni mfungwa. Whether you are a pastor, whether you are a president. Check your dream. Dream speaks who you are. Ni roho gani iko ndani yako. I can tell you that for free. Alright. Mwana wa Ngai ndangirota kiroto kia ngoma. Because when Jesus is in you, Yeah. you cannot dream demonic dreams. Yeah. Na iroto na icio Ni tato. ordinary, Yes. godly and satanic. Okay. Ordinary itire roho, satanic na godly ni ire roho. That's why ukorota ukiria ugiokira kiroko after 1 week mwiri ni wambiririe gutura, kaigua kiongo, kaigua maguru tondu ni marako walikuwekea vitu katika ulimwengu wa roho. So people should be very vigilant. Alright. Warikia kumenya what is your cause. What is the cause of your situation? Then you come and what is your culture? Ai. Culture yenu ni nini? Okay. Unduire wanyu. Unduire wanyu. Uget unduire umenyakaga maundu hindi ya maundu mau. Matatu. Okay. Hindi ya irua. Hindi ya kindu gitagwo uhiki na mathiko. Those are 3 things ciaragia. Wenda kumenya wi wa Jesu umenyaga hindi ya maundu macio. When you go the other side, you belong to them. When you stand with Jesus, you belong to him. And it doesn't matter kana nowe wika family-ini yanyu kurugamirira Jesu. Rugama mwena wa Ngai nduhotagwo. Mwena wa Ngai nduhotagwo. Ucio ngi ni where do you come from? Haria twathoma. Kihumo giaku ni kiriku? Kihumo. Where do you come from? Yeah. Guka wanyu etikitie ki? Uria waciarire mamu wanyu ri, baba wao ri, etikitie atia? Ndakwira he mundu muiritu uikaraga wega agathoma agatonga akahingura kambuni kigiothe akahikio ni mwanake haria na tugathii uhiki na tukauga arusi tunayo hatuna tugakena muno. Niguo. Baadaye what happened? Yeah. Ukaigua ni arageire ni arohire nda athi kuheo mwana arakua. Na ndeto icio ciekuo muno thiku. You understand that? Yeah. And the devil is going to kill so many people. And I'm not threatening people. Midraria kiria joy. Told when you ignore the truth and believe a lie, witikie maheni oiro nyamweno carpet ino ne dune ugage ne blue. Na ne dune fi. Na ne dune digacenjia. Aitamaliza. Okay. So lazima mtu aelewe hilo jambo. But ejera na hau. Okay. Chimba hapo. Chimba hapo ni nini na nikulaga.
ni nini. My father was a teacher. Okay. Ni marehemu. Okay. Na nĩ atutigire tũrĩ anini. Okay. So ni ndiamenyire family ya baba. So when I grew up ngitangathwo radio-inĩ. Gitangathwo na to Mũmbatha hĩndĩ ĩyo gũtiarĩ inoro. Mai yangu akĩnjigua akĩnjĩra hena mũndũ ũratangatha haha kũhana ũhũre namba ĩyo ngĩhũra ndahũra akĩnjĩra niĩ ndĩ mama wa thoguo na thoguo nĩ akuire 2000 rĩu rĩ ũke ngĩgĩthiĩ ona nyukie. Ndathi nĩ tũikarangĩte tũgĩkĩmenyana ngĩcoka Mũmbatha. Thutha ũcio rĩ ngakoraga kuna mambo mengi sana nafanya ina backfire nafanya muthenya ũmwe ngĩũria nĩkĩ ũkaruta wĩra ũgatunywo mbia ũgathi kũndũ unaonewa magakũhũthĩra hĩndĩ ĩyo marakũhũthĩra mesawa nawe marĩkia rĩ magagwĩka iũndũ. So there is this muthenya ũmwe ngĩkira ũguo I drove all the way from Mombasa to Nanyuki. Ndathire ngĩra now I will call him Guka. Guka, I want you to tell me a story about my father. Fafa gero fafa wanyu ri ari mwanake mwega muno mugi muno na mutheru tawe niguo nderirwo. Okay. Gero kejera atiriri no ari wa kuhikwo nake na my sister the sister ya the uncle. Yes. Rĩrĩa onire mũthuri rĩ atigire your dad mũciĩ na ndendire ũhoro wake na nĩ amũthũire mũno onaga my dad ni kisirani you know ni zile mimba msichana anapataga alafu inamsumbua for the rest agea kuona mũndũ ũkũmwarĩria. Yes. Nĩguo dad witũ my dad yahanaga. So my dad suffered rejection. Maũndũ ekaga tũka backfire nginya nona nginya rĩu nĩ akinya handũ nginya nyũmba nginya mũciĩ nginya kĩ. And that is exactly what was happening to me. Nikifanya hivi nimefanya vizuri wanafurahia kazi but hawanilipi kweli everything na kwĩringagĩrĩria andũ ngonaga andũ mena bata na nĩrĩa marenda kũhũthĩra no nyita. So when I heard this story, yes. I began now to work on that altar. I broke that. Okay. Kuvunja madhabahu si rahisi maana lazima kuna dhabihu no ginya okay. No wanyita then ngiambia kuona maisha makwa na hĩndĩ ĩyo nĩ ndahoyaga ngathima fasting mangĩ hau ũguo nothing worked. But when I took a sacrifice to one of the servant of God, he prayed for me. And from that maisha makwa ngiona nimeambia wika atia kugarũrũka nimeambia ucoka. Okay. Leo ya mwisho ri tukirikia mchungaji ni ciugo icio cia taru kiugo ndio kana gututhomera ibuku rĩa mwisho Judges chapter 2 verse 1 to 5. Atire this is it atiriri bũrũri aria mafingaga maundu chapter 2 verse 1 to 5. Okay. Na rĩrĩ mũraika wa Mwathani akĩambata oimĩte Giligali agĩthiĩ Bokimu agĩcoka akĩra Aisiraeli atĩrĩ nĩ niĩ ndamũrutire Misiri ngĩmũrehe bũrũri ũyũ nderĩire mathoguo nĩ ngamahe. Yes. Na rĩrĩ nĩ ndoigire atĩ niĩ ndirĩ hingo ngathũkia kĩrĩkanĩro gatagatĩ-inĩ gakwa na inyuĩ. Ndirĩ hĩndĩ ngathũkia. Iyo nĩ point nene mũno. Okay. Inyuĩ na inyuĩ mũtirĩ hingo mũkarĩa. Yes? Gũtirĩ hingo mũkarĩa kĩrĩko na aturi a bũrũri. I think nĩ mũkagĩa. Na inyuĩ mũtikanagie. Kĩrĩko na aturi a bũrũri ũyũ. Right. Nĩ mũgatharũria igongona ciao ciothe. No rĩrĩ mũtigana kũhingia ũrĩa ndamwĩrire. Nĩ mũreganĩte na uge wakwa biũ. Ngũkĩmwĩra atĩrĩ ona niĩ ndikũmũingata mamũthengere megũtũra marĩ thũ cianyu ngai ciao nacio ituĩke cia kũmũhĩngithagia. Mũraika wa Mwathani arĩkia kuga ũguo ciana cio
ciothe cia Isiraeli igikiugiriria na ikirira muno na nikio matuire handu hau Bokimu nao andu a Isiraeli magikirutira mwathani magongona ho. Very good. Ukithoma chapter 1 ri au verse hiyo chapter 1 ri inasema Mungu no udhome hiyo verse 1 hiyo chapter 1 verse 1 of chapter 2 verse 1 chapter 1 verse 1. Okay, na riri Joshua arikia gukua Isiraeli makiuria mwathani atiri riu ri ni andu ariku aitu mekwamba guthie gutharikira andu a Kanani dina mbere nake mwathani akimacokeria atiri muhiriga wa Juda ni wambiriirie muhiriga wa Juda ni wambiriirie na ni ngumahe bururi ucio utuike wao. Nao andu a muhiriga wa Juda makira andu a muhiriga wa Simeoni atiri ukai tuthie mugatuteithiririe gutharikira bururi uria tugairwo utuike witu right tugitharikire a Kanani turi hamwe ithui ni tu gatwarana na inywe mukinyitira bururi uria mugairwo utuike wanyu koguo muhiriga wa Simeoni na wa Juda igigithie kurwa i hamwe handu ndirenda makiheo kindu ngiri 10 something nake mwathani ni amateithiriirie makihota a Kanani na Perizi mahotire andu 10,000 kou Bezeku. Very good. Okay. Watu 10,000 kupewa na Mungu mnawashinda. Neema ya Mungu iko juu yenu sana. The same people no wale mali na Ngai ne wacio chapter 2 Ngai okarikwariria alright amera ndamwirire muthi na ngimumuhe hotani no ni ndamwirite mwathi mumumore magongona na mutikafuate ibada ciao ungikana murogi wabagia kuhana murogi ungikara na mundu hoyaga Ngai mundu urokira agakwira mutireke tuhoe wabagia kuhoya erego no nyita yes sasa twathoma ibukuru no muone atiriri meru makamomore o makichoose kwaga kumomora si tumewashinda hawa tuachane na madhabahu. Sasa hii madhabahu ndio inafuata watu. Alright. Hii madhabahu na Ngai yuga atia niko na kiapo na nyinyi sitawawacha. Okay. Lakini miungu ya hawa yenye hamukubomoa na hizo madhabahu itakuwa mtego kwenu for the rest of your life. That is why people are going through what they are going through because they ignored to break family altars. Wow. People are dying and God kaidaramaka mathiko-ine maku agakihunjio akahunjio wega muno na mundu akurio no kwenda kwamukira Jesu hawe mwako iguru. So God bless you so much. God bless you mchungaji, that was powerful. Nduturikanie tukurio tungataga na ndagika imwe turikie biu no kigeithie team TikTok ni okay. Watu wangu wa TikTok Bwana Yesu asifiwe sana. Apostle 001 ya nimeshukuru leo nimekuja hapa kwenye TV ya nyumba yetu and we thank God for this session. Kanisa lile ambalo mimi nitakuwa Jumapili hii ni hilo ambalo liko Utawala Nairobi, Utawala Nairobi. Okay. Ninakukaribisha njoo kumatha 4:30 na Ngai ni akurathima wewe na magongona wewe na yundu just come we break it in the name of Jesus. Amen. Na muni follow hapo kwa TikTok Apostle Levi 001 na by the way ndaigurire YouTube ena thiko ciganona. Okay. Tondu nyamu ciakwa ipostagwo ma YouTube mangi. Okay. Riu mundu mwanjira Apostle ndo hingore yaku. So I open mine iretwo Apostle Levi 001. Wakinya hau hinya gakengere kau and God will bless you. Thank you Reverend Ronald, thank you niguka na kuiga kiriko. God bless you. That was powerful. Amen. Igenda ndukatigithirie nigetha tuthie na mbere na kumenya. That was a good introduction. Murio ina ni ndamenya riu no amenya kaundu ndire na ndagika ni cia gathoni nditikiria ihituke na register no ndagika imwe Mbuda wa mai Jawa Bidi Pastor Timothy Lois Esbon Mwangi Kagai Washiai Apostle Juliet Frank Mwas Charles Modogo Tom Watiri Maina Msafi Freddy Ribon Kamau DK Mwagi Samuel Koya Kisweet Girl Ruth Karani John Wakireaine Lucy Waboi Monica Wasan Reis Blessed Caro MC Peter Rukwaro Kawatu Kamashinari Ibrahim Kimotho Lefty kama Mose Nangu Jimu wake Gosho Nancy na Dan Mukurino wakiadu tuthegio koine register ya muthenya wa umuthi Getoso ni karaoke ticemanie rũciũ. Nyũmba Itũ TV.